Minang sarumpun cek.
Tendang dan menang tek. Busuk ya, tendang itu tek. Ibu bawa kalau tendangnya kan. Iya, deh tambuan. Nama kali itu biasa. Malah nendang ke tek. Jadi selama dah patah tap tua nah tua kerap bahaya WC bilik ya. Creepy tu. Abang ah? Sarawak kan mapendek itu sana. Balian. Lu say may men lah, you say may men. Dan bapo, jadi tahan. Jadi may men ya. Tahan deh. Buka. Buka. Dan golai. Dua lah. Senang nyeri. Kuat dilawan. Biarnya jatuh ya. Ampen je lah. Jale nam nyambi. Tua. You tampil ampe tu ya. Ai chẳng cu rồi. Sekali bertiga. Cuman kalau jelek koko aja lambe-lambe sekarang sama enggak. Janda sebut kaki, janda tampai. Jangan kencang gerakan kalian. Kalian pada jalan. Santai sih kalian bawa, guys. Gitu itu nah. Ayo ini, ayo punya renang, ayo. Halo, bahasa Indonesia. Halo, Kak. Dia ditahan jatuh tuh patah tangan ada. Ayo,
Jalan. Pangku nyularian tripod eh. Pakai itu bana kau. Kak, Yang tinggi palong. Apa thôi này? Tao ấy đúng là cục. Thì cú này trên xoàn trên là cú sẽ sao cái này phải như nào? Đây là hai mà. Ini kan serius kok. Padahal yang macam cara saya ini dia nak. Kan berdua kan lagi baik kok. Punya pelicuk itu kenyal. Ah, tuan. Apa nih talu? Tidak. Masuk lagi. Siap lagi karakang. Ah, soalan tu. Nah. Tap. Sini. Tap. Sini dulu. Tap. 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 Ah. Tap. Tap. Nah, ya. Tap. Ah, udah lagi. Tap. Ah. Tap. Ah, lah. Ah. Siap. Baca dulu. Tap. 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 Putar, putar. Tap. Mari kita kemari. Nah. Ah, tuan. Jatuhan lah. Jatuhan. Ah, tunggu. Ah. Tap. Jatuhan. Tap. Jatuhan. Tap. Nah, aduh kemari. Tap. Jatuhan. Langkah kaki, langkahan kaki. Nah, tunggu.